Ура! Не хиле холбонну бут. Себет. Бүгүнлерге сенге уларья турарге. Эти Фейсбуктан метаға көһөтүраллар, олеген карата көссө хайыр болалах. Связь Ага, Ütüye молгура. kehenen. Ütө күнүнен ütө кеһеннен. Ага. Лина се колябытын кете яқпытсы. Hep Яха betehebit. ытты. Ага. Так. Коля кирияға. Те каратык сағалы тураққа ди. Ага. Мин атым Sağlıkla. Варя. Ага, мин Тайлаңа олорор. Билин бо Начать. Коля кирияға. Ага, Австралия олорор Коля. Бие бо саха диаспора ден сақа культуратын, историятын, үйрәтен, пропагандалан, онна бу Kelle. сакалар бары билге болохқа ден миссиялах. Ага. Ага. Оля, Австралияттан холбонна. Ага. Начали. Ага. Мен сана бар бука бары саха жоно бары билер болохтактар. Саха республикатын ütүлә хүләһиттә. Саха сирин официальный колаха Сардана Федорова. Улахан тәрәһеннәр бары Сардана доголына нахалар бардым улахан тәрәһеннәре үксүн кини ыйтар. Ага. Көрәндә ул батар истен бары билер болохтактар да Сардана. Tanık bolu ha. Ага. Кыратык бен тускунан билегеннәрен до. Канула пыкны, ханны веремекини, кайдах маннык диктор болбуккуной, антын сагалыкка. Min beğen aldan orayını görtürüyor bütün. Oskolanı katыстырга büter bitim. 16 haspar oskolanı büter bitim. Onna aldanı otto jonlar barı haydara nuçalı tıllar diyen hanırlar bıhıla. Aldan diye takpine us aldan do diyorlar. Antan ho aldan. Aldan do. Hayda onu hakalı hangarağın diyen barı. Tami hanabar hakalı. Haka herger olur ki hem bir hangarar. Kandık barar yoğun olurdun. Toy takını bir hette kırar dakpetitten iyi tılbıtından sahalı retılından hangaran kellak bitti. Oskolanı büderen baran, onda bu diktarska haydak kellim diye takpine oskolanı büderen baran şeptinge tutarsı bitim. Ağun hıllakka. Olonna kıyın kirbetağım. Jolonno bütehik bu turu aspatakpar ol hakkam Босиков замминистра культуры бар еді. Кеннеке боллан айти высшая школа музыки денге кини ректорнан үрелен ол курдук олоктан бар быта. Кини демигин таба көрөн истен же бу кыз олох культураган адалага биттен мигин ыңранылла бәйтигер онна туактенитер артистке болохун багарагым до дир. Мен бары огон алтар хаста. Мен этебин багарабын дир. Артистке болохун багарабын онетер. Чехеп күһүн эйген юрба театрга рытыам дир. Барыам до дир. Мен на карса вактык барыам дир. Ondan je kühün kelbitter ette je sahın 16'tan ha oğa bikkin haydere bikkin raq yurbaga barbakkın manna bıyıl ünkü ansambl ahıllar der. Ol hakka государственный ансамбль танцы Якутии, тибелините Национальный театр танца Республики Саха Якутии имени Сергея Зверева кыл ола ден аттах оллах улахан бир үnkü хоғдық театры бар профессиональный. Онон же ол ансамблга мен Billereçinen girdim üleli. 16 haspar saka herim barıtın keriyen gastrol beğoğa hılcan hamay kılgas gastrol butça bir ay bolara 2-3 ayga olok barıtın telehiye köpüpüt. Wow. Anlattı. Ol da ol onno ederken Afonya Fanasyev
билиңите төбәгыт бары билягыт биһиги бу өркемге өрөлән кэлбит үңкүһүппүт народный артист ити Афоня Афанасьев эме 16 хаста ол кемге чонна ти бачаңы диэри үрелән кэлбит элбэх үлэхиттер баллар Светлана Бессонова, Лена Наговицына, Марьяна Дмитриева бастыкы хастаптар элбэх боллахтыр ди. Лена Пестерева тетиндик ити кинилери кытары мен бу хайдагара үөрэгада хуак болларбын кинилери кытары хиджан арас клубтарынан кериен биллерячы быытынан хилжибытын. Чол кенне улан удага киирен ВЗГИК тен олата Восточно-Сибирский государственный институт культуры театральный халаны бүтереммин күн бүгүнгө диэри төбири дебин таламмын үлели хилжам. Олата бу олох эдеркен кыһы таба көрөннөр маннык бу тәрәһиннәре үттәтәхтәрәди. Олата эрдәттән үнкүлүр ол бу спектакльләргә ен кыттырытында. Вот именно оскола жамын бихеха улахан туох хуата билинги курдук колу бра музыкальная школа ду эбетер тугара үчүгөй бай оган самбыла ду мен күлөкпүн хабар этим жигинет аллах бем айылкабынан аллах үнкүхүт болум дияны иретим. Ону мигин боллана хайдагара эмелжи учуталым Мария Кимовна классный руководителем концерт били кылаханан осколага концерт көддөрө битти. Ол онно мелжи мигин ытачы ведущий оңорор эде. Ол ведущий боларбын мен хотчо батчо хөбүләбет этим тойдакына эпетнестак пайы. Ja Kim Kennetten bilgin hanata rejissör kurdu gelip hep Kim Kennetten Kayan Ömer Kirerin ol kihini belemnen bu en bilgin jengin mangnaygıttan ola kara mangnaygıttan kara bitiyor dolu holota kurduk. Hatta kihitlerin ünkülen arı kıratı kınyanallar ırıhtar yıllar biten anna tahiljallar olargo min naham sireretim jiginen. Onunla haydara jılgam yiyin iti ünkütten tuaratan bu sana inge bu billeri iti jahagar haydara beyte halaybıda. Ondan bastakı men bu profesyonelli hına taksar bar naha küçük jılga bar maktana bun toy takına bu yörega 16 hasta kihini hep de ederken bile tığıttan hiccar üçügeydik bile tergeli kortu da bilbet kihini haydara itagayen bu profesyonelli kolektif kakinler Leningrad'ka öğrenen kellahtar edi. Ünkühütter. Çöba olatlar, kırgıtlar, ederken bağaylar, buca tohtalok, kinler kurduk manna min kördük buna modnay haga, kinler haga modnay, buca kuskay korak kavuaktar, ja naha hinnegester, naha kırahıbaydar, naha der, onun min kinlerden nahal da köyürendim. Onna bu, naha haydar jılgabar maqtanabın, kırcık tabak gören, bu öyle avuk kihini bilin ılığın da huk bulaydı. Olu bura. Ilan gördük. Anton iti bihigi bastakı razgavornik pıt, ütölak, artist, bu soyuzdağı imенно bu hangarar eyge, по разговорному жанру лауреата Петр Пестряков. Ол haqqa kini просто лох kögeyer küne bile televizorundan ödüllere bola hasta jönler taba bolan kiren çabırqaqtan ja bu kine laureat bolan durar. Ol betinden öğreter ede oldu bir habitinde ta bile öğrek kurduk bolbata çagırgıttar mandık kirat indik kına mandık kına tenoqa elbaqbet ederder emi Настя Kardashevskaya kine to yuksut Anton Alevtina kine rehet men dilleratçi olroja bile hana mandık turan indik kına mandık kulagan jer şöbatık master class verir. Otan bilgin туох тәрәһеннәре ытаганы эссе преподаватель ди эссе өйрәтәгән ди оголлары студентлары аны кыратык Öğretevin stüdyenleri то мен болланы жокускайда культура уны искусство коллегар bu sangarar eygen öğretevin olata сценическая речь, словесное действие ден эти öğretevin театраллары онна bu организаторы и постановщики деннер баллар культурно-массовых мероприятий.
и театрализованных представлений, кылгыстыгаттака ыскыды ден социально-культурная деятельность, ол эйгетигер, ол кафедратыгер мин үлелибин. Онна әнете кыра ағаяқ частақпын артическай бу культура онна искусство институтугар. Onun бәйем бу идебинен min боллағана педагог по речи ден хеп. Onun бола педагог, преподаватель специальных дисциплин ден. Onun min биререге хиджабын бысаңары денігер, onun оғылары өретебін. Тен үтчалы хақалы, онна ФТЛ ден оскола барды, физико-технический лицей, онна мен как педагог дополнительного образования. Оғылары учебы қоған ағырға, бұл ведущий дылларғар, оны маны ғыталларғар енеметті. Күскеме болу. Онна манна варя бәлемген да? Ага, давай. Кыра сюрприз бары еха. Так, творческий кризис тені көрсібітің до дені италлары бітті. Ага. Мен боллағаны олық. Игорь, приветствую. Здравствуйте, Рада видеть тебя. Я извиняюсь, что резко ворвался. Да, молодец. Соскучился. А кто это у нас здесь? Студенты? Я вас приветствую, это мои агики. Как дела у вас? Отлично. Кто не знает, я быстренько скажу, ребятам, сейчас тоже моя аудитория подключится. Я закончил Артический институт культуры и искусств, по образованию режиссер-постановщик, и 4 года я учился у Сарданы Николаевны сценической речи. То есть столько мероприятий я провел, начиная от институтских, заканчивая правительственных, и все то, чему я научился, это все благодаря ей. Были замечательные пары, огромный багаж знаний она мне дала, за что я безумно ей благодарен. Игорь, какие яркие воспоминания от занятий с Сарданой Николаевной? Во-первых, я хочу сказать, что Сардана Николаевна всегда приходила на занятия роскошная, красивая, статная, очень стильная, в каких-то невероятных платьях. Несмотря на зиму, всегда она выглядела просто великолепно. Мы, как студенты, всегда это замечали и между собой обсуждали. То есть каждую неделю мы ждали пару, чтобы увидеть, в каком образе, аутфите Сардана Николаевна придет на занятия. Это я точно помню. Вот. Еще хочу похвастаться, что я был Сардана Николаевной любимчиком, потому что были хорошие у меня успехи, поэтому не могу сказать, что она меня много или часто ругала. Вот, я помогал проводить разминки, занятия со студентами, и вот так интересно жили. Очень как семья. Не ругались, не конфликтовали. Скучно, Игорь, на самом что деле, но сложно? очень по-доброму. Давайте. Давай скажи. Скажи, говори. Самое сложное было выучить, наверное, эти тексты, эту лигурию несчастную, ужасную. Вся скороговорка вообще просто каких-то невероятных размеров, и мы должны были ее выучить, и если от начала до конца рассказывать эту скороговорку без перерыва, времени это занимает 3 минуты, около 3 минут мы засекали. Причем эта скороговорка, это быстро нужно говорить текст, скороговорки очень быстрый, на 3 минуты. Да, это было сложно поначалу, в первый год, в первые полгода, а потом как-то приноровились. Супер. И у тебя был вопрос, Игорь был очень... Игорь талантлив от природы, у него за все заложено, словесного действия у него очень много, поэтому он был, я доверяла ему, я говорю, мы проходили сначала дыхательные гимнастики, да, потому что основа всего это дыхание, поэтому мы очень тщательно, хорошо прошли дыхательную гимнастику Стрельниковой, и не зря. В это ковидное время, это очень актуальная дыхательная гимнастика. Можно только по этой гимнастике собирать множество людей, аудиторию свою, да, и можно и после ковида, допустим, заниматься или для укрепления своего здоровья. И Игорь у меня вел эту дыхательную, тренинг, разминку. Это длилось 40 минут, потому что мы делали всю полностью программу, которая состоит из 13 упражнений. Каждое упражнение нужно продышать 96 активных вдохов.
это невероятно сложно, без перерыва, вот все время вот так вот, это очень сложно, там голова закружится, но студенты молодцы. Молодцы, ребята. Да, так что я помню, я сам на самом деле человек не городской, я не из Якутска, я приехал из Улуса, и когда у нас было первое занятие по сценической речи, я вот честно признаться, я не знал, кто такая Сардана Федорова, потому что ну, в моем детстве не было майских парадов якутских или каких-то других городских праздников, я не знал, что это за голос. Но я с первых секунд услышал, что это что-то классное. И потом, когда наступил там спустя неделю в 9-10 числах сентября первый день города, тогда я понял, в какие руки я попал, и что это действительно очень классная женщина, роскошная, великолепная, действительно. Игорь просто замечательно читал наизусть. Вообще вся группа, вот если есть хороший лидер в группе, да, он тащит за собой. Это как вожак в стае. От этого много зависит. Вот Игорь, я не побоюсь этого слова, он потащил других ребят за собой. Очень многие просто подтянулись, да, и они читали в конце, на 4-м курсе, есть такой рассказ, они сами нашли, это все их самостоятельная работа, да, вот они распределились. Я говорю, ну, Игорь, ты начнешь, просто я могу просто предложить. И это был портрет Гоголя, сложный, очень сложный такой, вроде бы короткий, но Гоголя вообще сложно читать, да, но роскошно. Вот это вот, и, кстати, у меня в Инстаграме немножко есть. Кусочки, Да, но кстати, этого не есть. передать, да, Отрывки, не передать. отрывки можете Да, посмотреть. да, того, что Сардана Игорь, Николаевна. это дорогого стоило. Молодцы. И читают наизусть. Вообще супер. Спасибо, спасибо большое. Спасибо тебе, Я Игорь. хочу... Можно я задам вопрос? Сардана Да. Николаевна? Я вот... Сардана Николаевна подписана на меня, следит, поддерживает. Когда у меня какие-то фотографии классные с фотосессии, всегда очень приятные комментарии от нее. Это меня очень радует и мотивирует. Такое признание такого человека от педагога. Я сейчас занимаюсь сольной деятельностью. Я начал петь, писать музыку, записывать свои песни. И вот вопросик, связанный немножко с этой темой. Какая ваша самая любимая песня? Мне очень интересно. Еще раз, связь прерывается. Какая ваша самая любимая песня? Твоя? Нет, не моя. Вообще? Вообще, да. Ну, песен много. Если взять, например, ну, я не могу вот это вот, да, полностью сказать. Я люблю и то, что молодые поют, мне нравится и рэп. Между прочим, мне Киджа, например, очень нравится, да, я люблю Киджу слушать, мне нравится очень, когда вот под любое настроение, ой, у меня плохо с английским, потому что я не изучала этот язык вообще, и вот Рам-пампо, да, или кто поет, скажи, Eminem. Не знаю. Нет, в общем, вспомню, скажу, да, вот это такие песни нравятся. Мне нравится, очень нравится, ну, например, Ротару, я люблю Ротару слушать, Пугачеву люблю слушать, Сахая люблю слушать, мне нравится Далан, в общем, все. То, что вот мне нравится, да, если, например, да, я вот уже все слушаю постоянно всегда. Мне Сара нравится, и особенно его песни, он уже знает, говорит, это уже старое. Я говорю, ну что? Огорою Айла. Мне очень нравится. Спасибо за ответ. Человек-меломан по настроению. Я тоже такой. Люблю и рэп, и классику, и джаз, и под настроение русский рок. Ладно, не буду вас отвлекать. Спасибо большое, что меня приняли в эфир. Я очень люблю, очень скучаю. От нас, всех СКДшников московских, кто переехал в Москву, наконец передаем привет. Это и Игулана, и Саша Маркова. Очень действительно скучаем по этому студенческому времени. И ждем встречи. Я рада, Игорь, что ты наконец-то, ну, ищешь себя, уехал. Я очень рада. Я вообще рада за любой движ, когда вот молодежь ищет себя, хочет где-то вот попробовать, да, что-то вот это вот узнать.
это для вашего же развития, это личностный рост, это будущий ваш карьерный рост, то есть это инвестиции на самого себя, на свое будущее. Я очень рада видеть тебя, Саша! Рада видеть, Молодец, что если ты там, молодец. Вот. Удачи Ну, вам, удачи. Спасибо большое, нам есть на кого равняться, вы действительно нас очень сильно вдохновляете, поэтому мы знаем, к чему стремиться. Пока. Спасибо Пока. большое. Счастливо. Игорь. Ну, Игорь очень талантливый молодой человек, да, но у него есть такие вот, свои штучки какие-то, да. Ага, так, однажды подписчик спрашивает: вы почему лайкаете его? Вам что, нравятся молодые парни? Где у него было обнажен, он сидит. Это была фотография, сделана именно в фотостудии, да, то есть профессиональная фотография, где он сидит, как кокон вот так вот, да, обнаженное тело, но в то же время он сидит боком, и просто такой взгляд. И не видно ничего, да, вот не видно ничего. И я вот написала: ой, очень классное фото, да, там что-то написала. И вот один молодой человек, он спрашивает: вам что, нравятся молодые люди? Я говорю: во-первых, говорю, Игорь, это мой, говорю, он у меня учился, он мой выпускник, говорю, да, говорю, извините, говорю, здесь нету ничего, а что вы видите там? Он же голый сидит. Я говорю: а где, в каком месте? Я говорю: зайдите, говорю, во всех, говорю, хотя бы начните с художественных галерей, музеев, да, вы всегда увидите, говорю, обнаженные тела. И что вы скажете, что эта картина вам не нравится? И он замолчал. Да. Творческие люди, конечно, это проявление творческой фантазии. Ага. Бирибдин салгыбыт, сахалы гайбыт. Бу Сардана Федоровалын бири болар епер кихи бяга хурибыта отзыв бяга калбите, унаки Игорь Кирен бияха бу Сардананы учутал бухитнан көрдөрдөди. Алабра. Сарданы бәдин химбир иник хайхават буллади каяр. Хачик атын сыден хараганан көрдүбитти билген Сардананы. Бия халабра билербитнен бу культура лехте бу арас рәһнәр итачылары диген билер булак битти. Бу чей байтык ити үрәх тугынан тариды битти теманы. Халабра мин сана бер үгүс кихе чүлдик саңарарга йөрәнен багарат. Онна қалабыра мен бәйін маннык проблемалақпын сәп, қолағым мүлттіқ бағайы. То есть, хассагаттан кейхәңгірлі хаңардақпына кейхә уже көйен хаңарба қолам қалабын. Ол онны бұл еген жарықтанырлар да. Әветер түріқпіттен қайдақ бұл айдарылақ ритмой аппараттақ түрәбітім дағаны, онтан уже дальше көйен шанс бар. Тоқ барыта сайдап, ияттен ағаттан биһиги лабыт, атынныгеттақа бу айдарылан келебит тенсеп, хеп. Жоннар қолыбыра тембырдарын олар тахаттылар, сеп. Оны бола мен етебін, тембыр ден, же бу айылғаттан келбит. Бу биһиги жүхімміт күрді. Қайдақ биһи бу қарықтақпыт, көр ағасту, ястығасту, кеңду, қараду, күйөкту, бу кожа бут курдук, бу сыңақ бут сеңие бит айылғаттан келер тембірден. Ол гынан барам, бу тембірі чочуюаққа сөп. Кыратык, чочуяд, оңыруаққа өп чақын қате опернері ғыттар бу айылға оқ голос дейді, чочулу көметінен оңғылар голос болады, искусственный голос ден атыра. Оперней бу рығыттар. Онан боллағана кыратык, оңыруаққа өп, ол гынан баран ән қолыбырау тиянар қайдақта баритон бас болбаққын. Эти айылға чочой бут, бу әйеқі уже тембральный окраската болар. Саңарары ото колас тен инструмент. Колас те бу min benim keten de körürbüden, onunla bu yörek de titinen, onunla min naha söpsüheben, üç eygetten durar. Bir eyge, kolas hep kolas der. Kolas bu en kolubura beyen ekin kanın tühü erçiyeği, hoçonun en kolahın
küstək bolur. Irakany olata elbək saŋany, küske saŋarını, bu kahıtan da saŋarı bolun kayere kemge da barıtın tuluyar bolur. Нючелеттека он становится выносливым. Олата бу биом бырыгын, Төрдөн бырыгына эн өйүн үлетиттен тутулар. Бу эн бейен кайдак бәгын настройдугун эн өйүн санаң. Оныры бырыгын это техника речи. Олата бу тоқтун учалеттекка психоэмоциональное состояниятан барыта тутулар. Колахын. Кулабра куттаммыт кихи колахын. Улан көрüyor кайын. Куттаммыт кихи. Кені кайдактағаны жабы курдук бәтигер әрелләк байтык саңарбап олады. Куттаммыт кихи. Ден. Кулабра көрüyor. Бу уже айылғата куттанна дағаны колахын онына әме ол курдук бастан қалды. Онон бу эн туркуттан. Онтон же бу кола сәти хасырда кулура бүтер, кихи кихәңгелі хаңардағана бүтер женге. Наха чүгей нючалыеттаққа вибрация ден. Жигихияр кихи бу. Бу салыбрыр, кулубра бу салыбрыр. Туын барта әйене бу вибрирует. Онон бу коласка әлбәк жарыкнада. Но мин ханабар бастыкынан эти вибрационное звучание дем бар. Хевалата бу бәң бәгар билиде хөмөлөт разыллады көппәк болбатты. Хөмөлөт амыстыкы хоботтанан баран же бу тыгы ухулор. Касты мүнүтә. Бу пассажирдар биһиге бары теллен ол хөмөлөт игер олора. Ол курду кихи постоянно бәтин бу жырлата хырыттаганы. Колахын жырлата хырыттаганы, колахын бу же каның манан эргирет түргетир боллады. Олехен колахын эме үчөбат кеңир. Олата буква санорнай бу жырылыр бу доргоннар баллар, үсөрө доргон. Же төт үс доргон дия када. Ити доргоннарга үксүн биһиги туттабыт мамма ити бу доргонго туттабыт. Олар бу көмөй бу манан турорабыт. Бу турорагын жем бу икки тыл бар. Улахан онна кыратыл. Ол кыратылың билем андык туруокта. Колубра айылга эме турорар. Кихи жахыяр болбатты. Жахыйдагына биле угуннакка бу туун тардыстан калыр ди. Оны кайда коңорабын дейтаккана. Биһи серейбит нөлбөйөкта. Биле нөлбөйөр колубра бу курдук. Дебу манан турар бу. Отчоғына бу ол турдағына бу купал бут турар. Ол турдағына бір дорған ити биһи сибәске битин тарихбат дорған. Кини муннунан келер дорған. Олихин санорный ден атырар. Ол муннунан келлағына жырылыр. Отчоғына биһи хразы жырылатабыт. Икки резонатор бит жырылылар. Бу тебе биттені, онна бу төс биттені грудной. Икки резонатор каян дағаны кихияқа жырылықтақ өскөтүн эн коласкын турорар боллаққына. Ол бұра эн білігін біліменні қаптакчы хаңырар боллаған же бұл грудной резонаторын үлеләбәк түйін дені. Бұл манан ығылан бұл күрдік тақсам, онна бұл затылычное звучание ден олық сыға бары. Onun кихи барыта бұл на объект үлелектақ, на зрители барықтақ, эти сынаға, онтон қазбиді кихи бұл манна хаңыра үйренектақ, бұл күрдік бұл. Бата бұл сирейбит маска ден атыры. Төбебіт Биһиги төбөбүтүгөр бар бу речевой аппарат. Олата биһиги хаңардак бытына төбөбүт мелдүрелир. Ол резонатор бут түйөс бүтемиөлөлөктө. Ол ихинже бу ол түйө үлелетерге, түйөс жырылырын улатыннарга үлелетерге доргондан бу жырылахын нады. Хасырда туран бараңын итинник 3 минуте. Бары хуағаға, яқ 3 минутеттен хағала. Тепі 2 минуте болуын амбастық. Просто бұқырду. Чайны ғурын, ол чайнығын өргөрлі. Онтан хағардаққыны уже бәйін қолағын ағылан. Бұ мантайын ағылыннағына қолағын білі галасовой связка ғыттан нагрузката барар. Отчоғына тоқ бар резонатордарғар оқсулан ән қолағын дебі кәңән чөй байдығы хиллер болар. Жырылыңғыт.
Интерегне Хака битен. oyun bar bolbat da holo bura ambastıkı de bu kırığın inne ki böyle anağanadan da böyle diye holo bura cahiyar de hep cahiyar. İti cahiyara bollağını ki ne bu da bu içi bu aparatını hugunlar bolla. Ondan cahiyan bütün de diyor hep de. Ola da jabu kine hayır cigiyer cikine buturgar kirer akine bol omta tuor kirer onol kiren borici boy aparatın baratan hayır hal baratat cigihter rezanatarların hugunlar ki profesyonellet dakika Антрегне битен. Колобра bir kolabın ikken bir tuğbider bipit amuk talın salatın переводчиктар bit hep. oyna haçı min ham sura buna muktu hangar jamwa Ага, no колобра Бигини чаманнык я артикуляционный гимнастиканы ен үйрәтпиттере, үйрәтелләр, там скороговорка, ен чаманы аяк хамсадан деген хамсадан. Онтан итинник резонатор гене бастыковын истебен колобра. Интерегне бит, ага. вот я как поверхностно үйрәттәр поверхностно били слишком углубленно кидәп боллыктар тагы нәре үйрәтер боллыктар Ага. били биһи медицинага билебик болбат та холобра бу медицинага тагы нәре ой грипп боллан манны геннектен Оны ота брас болланы углубленно билер бол, деринник билер бол, биһи деринник вот. Ага. Бидде Кытайга барбытып, басчытынан аны Асыртан кехәңгәд ланыртык харауны китайскай тыл билет тоновой рекордук. Книга выйдет. Оны хатылы да. Кехалык вообще битан халбыта. Аллах ата битан халбыта. На аптека барбытым. Прямо мына таблетка бар иде. Колыс биттаганы толулар дигән. Оны сахан ергә смок иде. Бар. Оны көрән җиттердем. Әйханлык случайда төгәннәр бала җибеп тораду. Болан бега боллага же. Ты бидде первый майнер колас вообще битан халла. О. Ике күненән демонстрация. Аны ток бар бит. Укол бар бит. Бәбәтә ул уже медицинскай боллага, аталарингологка бардым. Ол аталаринголог эдер бай кыз, аняккын аттетари көрдөкпүн, просто улахан инде улахан байыштырыйт. Куттанны мен маны жөлүтөн ярыгында бүдө. Аны жөбәте кетер, хуак куттаныма дир, маны мене ийгин хайгыбын эре дир. Связки смыкай дир, оны ийден хаңар дир, биле. Ийде такканы биле связкин букурдук болор боллады. Ол ийденгин биле тутангын, биле манан сайгы хатыгын тутагын. Икки күнен отто парактор эләбитин кинде тууда билбеда. Вау. Этинник бидде хиджан көрөбүн, оннатта колас тен инструмент, бу инструментны кихи бәті қарыстыqta. Қолы бұра скрипач, скрипкатын ылам бұрага хиджибат, үлті хүннебат болбатта. Бу пианист, пианинатын қарыстыр декini үлті хыспат, бұрақтабат, тебеләбәтти. Ол күрдік бігеге мияқас бидде кихи бу бәбит инструмент бұтын, колас бұтын қарыстыqta бұт. Мен хайыннары кыһыннары постоянно шартиктағы жабын. Хайдақта куяс болун, манан ахагас болла, ахагахы кеттеппин. Эбетер ахагахы кеттеппин туора булаттақ бола бұны бәхет баныр. Ол курдук бу мен килебин, мен үлем, мен бу жарыгым, онон қарыстыбын, дети көрдік. Сардана Николаевна, Ага. май прадын тузан өсөп көпсет яққа. Май прада хайдақ сағалнары. Диктор кихеха бихеха жахай туақ боллаға ди эппетинес биреттүненсе. Чол эрдек элерби тиин диен биллер бол бихе қолыбыра 11 частан демонстрация хағаланар болла бихе 11 болу 5 минутын не қанды кәлбәппет. Кырата балтара час иннигер бар болуқтақпыт кырата. Онна жа бу курду ола қалың да қалың, біле вайна и мир ден төт томнақ кенеге аттыгар турбат тияқана. Бу манны гулаханы жаламмыт көрөбөт, истебет, қайыбыт, арарабыт. Те курду онна бихене барта таржа болар. Арахны хидгал арахы жеппыт, автобус хиттен арахы жеппыт, тоқты көстүбет. Жон кенденері көрім баран олар оғын сеп. Ол ехін кендеке жәбіле чөбай дұрда күрдік тұтанлар бейгі үйе тақсан олар бұд. Трибуна күрдік. Трибуна күрдік, только үйе. Эти тоқ сілбі улуса тоғыр на перекрестке.
Onu hey sakalı Итинне sana rahat gözünü çalıydı. İki tılına. Мен амбастыгы хакалытын хаңарабын амбастыгы. То истин болгоюң диентен этинтен барар. Онна ол кенниттен барта нючалы барар. Лозуннар хакалы этиллеллер. То есть лозун кулабра бу организация ду камнегере терилте ду чебу коллектив тугунан барта нучалы. Ол быгыгар кирен берер сахалы нучалы лозуннар. Чакулабра туру гордом первый май индиенитин. İki bir interviewga hege lozun sana olus garakan gen appite digit. Олу сырахан лозун. Олу сырахан тойдакына кини кылгас бу лозунга эм беректакын биле тоқ бар брахынник настроениятын, атмосфератын, өрүтүн, көтүтүн, олақ фейерверк курдук этиллектак. Онна хама ярахана биле жа ура денге. Итинне кихи колаха быстар. Быстар тойдакына тинде күскә таган. Оттан текстта агаргар ары экономный вариант буллага дибили. Ары били чепчекетек токток аган хагам тынгынары хепке тутангын. Онтон отто тахаржырелир ырахан тойдакына биге арахнай бу ардак боллун, кардак ардак боллун, тыл боллун олорогун. Кас болары. Ой, хуннук болар. Мон gibi hen hatongаччы болок түргенник. Aham baramıt slaska hürebit. John mani bego bolar. Derilli bit battaq çöp babihi bollarını tağmıyağından kalın ıstan, kalın puhavik, bulat, bolan balara bit. Jel parat knigat hel bak çay hayatı. Hebit otta hayyakbıtı, hebit tolka debili bir kihiden otta him bir toq bolla, ayılga bolla, ayılgalak bolla. Kilbit teyin taksiyattak bolla. Jon toygun oloroğun, kanna da var bakka oloroğun. Bir kuhağına olalihin elbeğini hata bakın. Prosta kırakık tırmaska bile kuttanğı kıratık bile tılgın ere, anyakkın ere kıratık inceden bile kayanılan. Bitti o. Ondan kıyı parada hayda hahari. Uğratılar. Ото жигинен бити май браханиктаре бихяка кадара первый май бихина хабраханиктыбыт андойдут токсус май дебит курдук ол гынан баран бихигин хайыр сака бу тымныта кыхына хум болан сас келбитин хаур дур көрер боллак бити күйөккөп тенен де бу кыхын кыйданна ден ол ихин бихина хакайбыт өрө тутабыт ол гынан баты кыйы бу парада кыйы күн барбытыгар бияка бу бихи поколенияга бу эдер жонга хияка да боллун той такалеhe бу ийлерги тагаларгыт бу төһөдөхрилеспетеллер кинлер жоннора хергелере хериге баран төһөлөк хүппүттере бу өлбүттере агаяктыыннаар жон эркилден келбите ыар сүтүк боллаады бу агаяк аксааннаак сака сирин олохтоохторугар ыар сүтүгө оңорбут бихитни ол гитлер келен бомбанан да бомбалаабатар бу концлагерге да холобра бу бихитни уппатар хакалары ол гынан баран бу биһиги чулуу олаттарбыт ол кемге баран суурума хуолламмыттара агаяк аксааннаак норокко улахан оксуу Онон бу сахаларга бихияка тоохти ыар дихандыбын ол гынан баранча бу ордук кайдарык хамай кихи долгуяр, долгутуулак, каракуулак, бу көрөгүн, жа бу хериге хиджыбы жоннор, тоох бар кыактарын ууран, жа бу ыалжар атактарын, ыалжар хистерин, илилерин, тоох бар ырыларын бартын умнан туран, жабу тоқ бар білі күлімірді хүджар орденларын, медалларын кәтен қамаллара бейретінен өрілі олғынаман қаддары кейі қарастар тойдақына бұ түхілі ғырақана аспыт бұ ғырақан кем керді кенлер бұ әдір кемнерігер астаға де. Онна жа бу билигин кыржан олорон ол хериттен бахырбыт ырылары төһөлөк кеңлер бу ыар баттык болан ханаларыгар даганы онна тере камнарытта бу инвалид болан келбиктерейин ону бартын умнан тураннар жа бу камаллар
Онон боллана биле туох нүчалы эттакка те бу ие дойдуга берини патриотизм де бу манна көстөр дибин. Онна бу билигин наha чүгэй биле акция бар быта де бессмертный пол те. Ага. Те тинне көстөр ха куорат олохтоохтора бары тахсаллар. Бары бу бээлерин аймактарын, эхелерин, кос эхелерин, бу кос эпелерин тутан картыскаларын чөбәте гоңорон камаллара бу наha чүгейт. Онно каха. Олабра бу урку кемне эми инник кыйы парадылар даганы, радио даганы, телевизорга даганы, диктардар эми үлелилер боллади. Эн кими холобур оңостар этен эбетер Афанасий Николаевич Готовцев өр хылларга дылы бу кыйы боллун, бу май боллун, бу ыгык боллун мелжи хаңырар эте. Онун наha кини бола бәйтеме кыттылак, бу тоқ олихин боллана наha чүгейді олық. Афанасий Готовцевы мин наha олық қайыбын. Соқтубун, онна кини колаха, қайдары олық кырджык тағаны олық. Эстің бол ғойың детағаны кейер олық тоқтуқ. Колаха, наha чүгей қайдары манны тын берер. Она итинник тәрәһиннәргә ити курдук биле барты эдер колас болбакка састак, ага хастак колас бара бу тәрәһини өссө ордук дириңетер. Кини бу өйдөбүлүн, кини сыана былын, инник тиханы билбе. Онно каха. Биги бары истен Хлабрек теhe даны ол жан уже хуохтар, ол гынан баран киндер коластара қалар историяға бие истебит, өйдүбүт. Бу билигин да оннуга. Мен хассерда турдум даны бу тетим радиотон холбай хебин, телевизорым чахол бу барбакпын, бада бу телевизоры көрөнө оруккана да биркенге радиона кайдак бар улатыннардым даны тейдим даны улатыннарабын жугас келлакпын кичетабын. Оны хотор бу урукку кем биле диктардарын, коластарын, ихитиннерелерин чөйбай. Билигин үгүс студион үйренер де чоғына медиа. Словесное действие ден этен ахарбиликти кен энданеттин данеттин. Олата тугуй мен холобра билбеппин. Словесное действие ден. Словесное действие ден это уркута дигинен сценическая речь ден. Сеп мини театр ола хотчо бача киллер беппин. Урку программа то сценическая речь ден үйренен келбеппит, he? Үрелен де келбеппит, тоққа бартыр сценическая речь ден ете. Ага, онна келин программа олар ен, отто біле автордар олардар болуқтар ади. Гос ен олар ен, онна словесное действие ден бол бұда. Олата, ото действовать словом ден болла ади. Онан же бу курджик саңаны бу эн саңараргынан жоңго тиергына этехтэх буланди. Біле адыннык нөчелеттекка Пушкин этен турар да, глаголом жги сердца людей. Девять курдук словесное действие. То есть былыргыга така глаголом ден. Это не только часть речи, а былыргыга булланы это имело слово ден боллага. Олата словом жги сердца и души людей ден это. Глаголом жги сердца людей. Ну-ка, видите, Антон бу колобра кеннери барыстой жан билге бу Мухаммед эпитнестах тарахин индине гаях минтелах че 15 минтелах боллах бутна хайдах беремнен авди. Аннык себе берен Долгую, да? Долгую. Оннан ага биле аяқпыт агаллар да Вот долгуер ден это естественный процесс. Казбилдики долгуер. Казбилдики ол долгуюттан хорохтар искусственно долгую хатылар. Искусственнere долгую хатымы.
Куттанарбыттан мен өссө куттанабын, долгуярбыттан мен өссө долгуябын дебит курдук болар. Итинне тәте этебин бу жоннор тохтянылар. Бу тыл этерге үйренем ден. Хуа дет мен стоматолог бул батакпын дейбин холу бирэ. Бу эги аняккытыр кийдим тугра гынным эги саңагы чочолунна бүттәй тагыстыгыт оннук болбатак. Бу речьтен это же отражение всего, то есть это психоэмоциональное ваше состояние. Итинне эн кайдак колобра түет темперамент бар деп болбакта. Эн ити темпераментга канныкка хөптүбэхэгини. Онтон эме тутулукта. Кихи хаңата, иңете, бу кихи мимиката да болон хеп, жеста болон хеп. Эн вообще хаңарар бу тугун, нимаң хеп. Онон ити бэяттен барта тутуллары. Не кайдактен атынды хаңарар кыхтаммаккыт колобра. Ол гынан барын эн бэягын биле көрүнө үйренияктаакын, көрүнө. Олата барытын эн кети маны итинники жактаакын. Кайда хаңарабын де. Бәғін растана, бәғін бу туттуна, бәғін бу кайда хаңарабын, туақтен жаябын де колобура. Ити куттал, ити тревога, индеңе жоннор эмигин ихеллер хеп. Ол итинник болар биhi студенттер бүтереме госэкзамен хагары тоғары эмихенне бары утуйбут курдук манны кыджар болалар да. Ити наоборот отой кихи бу этмейтинен бу тыннак бейен өйгүнүн киректак боллаган ди. Кайдаган ол кайдагара пот каким-то кайфом кирекни хок боллайды. Ол таблеттен эйгин кирен аха кайдагара не ороди. Эбетерен локза торможенный бая болан калынды. Эбетер пойдет еще другая обратная реакция, да? Наоборот, мене бу курдуга бихилгелар бак камсым сихидер болон. Итеме хатаммат. Онан эн бәгин бу эмоцияны көрөргөр эн бастаттан туран тоқты эми ихи хоктак. Ите лок сыга. Онна өскөтүн кихи тугу этерин билер боллагана. Kini beytin idetiger erener bollagına. Otoy kuttanmat tihanıbın. Kuttanıqqa söp öskөtүнен bu jongo tugu da kıyen eppet bıharbat bollagına. Onna kepsen ipsen bardaqına en bu kuttalın ahar. Ambastıkı en sağalırgar otoy küske emoционально онна бытаннык сағылықтаққын. Өскөтін бұрабыла бар боллағыны. Өйдөтін. Күске, олата бәғір туға бірінәғін, күске дет эмоцияғын білі тұттарғыр. Өйдөтін. Онна бытаннык сағылықтаққын. Любая публичная речь, она должна произноситься громче и медленнее, чем в обычной жизни. Өйдөтүт? Күске хағылықтаққын. Күстәқті паузала куттаммаққа, только ол паузың біле тылгынымнан кәсіпет күрді болбаткына, біле тоже надо уметь держать паузу, хепта публикаға ен. Онна ары бытан хоғысты. Жа онтан барағым. Онтан жа қайдақ бар-барыққа хеп. Онна кеннигер финалга эми күске бытанны өйдөтөргүнө биле туактугеттакка жүлей эхегарду жүлей эбегарду өйдөтөн кепсир курдук. Нахай чейдекеттинге. Ага. Өйдөнөр багайы. Ага. Сабан Николаевна яха лягатер көрөжөс кемнер болбуттара до тигеннер. Ата болалар боллага ди. Так олус да туора ден хурьяллар. Диктатор сүйүнен жөн. Бу ким хурьяр? Лариса Рясовна Колоковская хурьяр. Ага. Олус да сүрейдик эттин сардана. Словом зажечь сердца людей ден. Диктатор сүйүнен жөн саңатын сөпке тағаян. Сүрәғы долгутар, сүрі кетағар.
коласкыт улахан жорбутугар тақсар тепти. Мақтал. Мақтал. Онна бу бәне туттунуга колубрен билген үйренер бу наха чөйди билеңе үйе наха чөй олор оло. Бу Инстаграм бар колура мен студенттер бар этебин сториста. Бүгүнгеттен ала сториска саңара үйренегат дейбин. Сторис 15 секундеттен турар дейбин. Колубра $1 полноценный сторис 15 секунде болбатта. Ола тәһиге 15 секундені толару туғана. 15 секунде туғугар кепсең. Қайдақ настроение қытын кепсең қытын хөп. Тағырджа бұ қар түспүтін, погоданы кепсең қытын сөп. Туғу бағар кепсең, бар қоғанағы. Ол гынама 15 секундені толару дейбін. Олар заочниктерге инте тақпына бір жерейді болар әбейттен баран. Жолақ, олақ атамма дейін бөғалар онтан кәннеке олақ. Ой, наха чуга ебеттен, мақтал тылларын әлбәғі істебін. Чонна бу блогерлер бұл ән студентлерім болғылар. Оты блогерлер мен студентлерім болбата. Ол гынан бара, ол бұра итіннек бәғіт егер білген бұл телефон арағынай бар жақ. Ол бұра бейі хағана тоқта хоқ болады. Стационарный телефон да хуа бияка. Бии баран автоматтан баран ол жа биле ба 200 чахы быха кетехен жоммутөр эриерети битне диелага бидде бар быт кайда олар о дей чөдө жабын үйрөдө жабын женде билигин бола ханатын даны туох барта бар картыска күерди каз бидди түгенген олоккун кардыгын барытын. Онан ол кардыга ким саңарын багала бете хаңарарыттан кыбысты уақта бастыкынан туран. Хеп, отой. Онна удемин кола хам хаддары. Уди хаддары көрдіп, уди хаддары. Это внутренние зажимы. И теата бетигер отой эреммет кихи саңата. Эн бәғар эренер боллақпыны. Эн қайдақты жүгіннен, эн қайдақты таңастан, олгынан баран, эн саңағынан саңырықтақ боллаған деті көре. Онан ете хаңарарға құлыбыра сториска ен саңара үйренің дейбін. Отчоғына хекуттанар боллақытына жоңға андайдыға бақар әрі бәғіті ұста үйренің. Күн айы 15 күнде, онтан барар боллақытына 30 секунде игер. Саңара үйренің. Ол гынан баран саңағытыға бұ сыстыл хуақ болуақта. Денетіннік бұ между эти не должны быть. Самый сеп. Валя сарсын сториска да хебет. Онда бегине бей өретелерге олох чуталлар бит олох хайылар да арай алга сите кыбытык тылын киллерди бендахын олох. Онно та чедик эттинге сардана олох кихи саңатыгар чогона бу доробията, өе саната, иструга барда солдала. Барта кире. Эн настроениен кытары кире хиджа. Эн колубра бүгүн мандык хаңарен. Бу кахамдаганы бу саңа каталынмады. Хасын колубра эн наскухан настроение лак боллакана бу эгар дагандатын дигетин колубра те бир кохон алан көрүөкка да. Те барта кихи настроюттан тутуллар. Олихин бу тылынан үлелир кихи онуманы элбеге биерер, этер кихи бу хаңараргар кини эн бейен бу кухаган куханны кутуй бутун ду төбен элжара ду кухан настроение лагын ду билде хуакта. Билде хуакта. Же онда ыйтыбыт Сардана Федорова эһиге сарсырда кайда саганары. Ой мен оло айбде хиппит. Кас шаска. Каска багар болон хөп, беске да туруақпын сөп, алтаға да туруақпын сөп. Ол гынан баран мен алта түйөрдуанға, жабу локдаун кәннеттен сөп. Қолыбра мен бәйім хыштеттақпын. Утро настало, я побежала, ден сөп. Мен әбәхә қаятыр дағаны, күн ай жарықтаны хатыбын, күн ай жарықтаны. Спортзалга. Бу билигин 2 күн болла спортзалга хиджибыдым. Бу бәһиңеттен әрағалынна ди. Бәһә мен олақ аммаңнаргынан кирен кәлбітім. Күн да хоқты, оғдақ бұнду дияқтын. Күн айы час, балтара час жарықтанабын. Күн айы. Вау.
Ага. Те бәбин мана не хайы хатыбын билин. Ага, те хасын бары, мөйүн бары бетак бына олата бүтте. Мен уже қаллым олуқты. Олин бәм бәбер, мен белже хайыбын. Ола беребин. Күнайы жарык. Мен тоға күнайы деңі урт болла минне делаға үсте жарыктан әрекем. Те биесте хелүнне ғанада. Ары бидде Вьетнамға барды бұд. Оны Вьетнамға болла кепсәтилер. Жабы Вьетнамнар күнайы туран жарыктаналар ден, зәрәккелилер ден, хәрәккелері балтара 2 час туй ден болла. Отты тоға мен күнайы зәрәккелі бәппіні деханатын мен. Отты не дейлі, отты ола мен туғыры бұл туғыры әм күрдік боллаға үстеді бестеді жарықтанар деханатын. Онна ханатын бә. Олық наға чүгейе біттен. Мен бір шөйдәқпін. Джонтон әлбәққа өрінебет. Чүгей илан ебет. Онна ханатым ол Вьетнам кәнеттен. Бә, күн ай жарықтанар әйіппінде. Ол кәнеттен мен күн ай жарықтанар. Кырата хүрбетші мен өйті. Кырата. Нойын бір жарық бар. Оже бүгін хүрбетім чаладына манны керегіннім. Ол гына махаты хамын бә. Иінде мен етіндік. Оның мана компенсациялыйбын. Хассыр да жарықтанарбын хөбілейбін. Кеhe иінде мен уже кеhe істебін бұставын етергеділі. Эдде хытыяк bunu tuyuakpun barabın. Manna bir interviewga hikayet bitettik. Tor tigin setak bina ebehet xamabun ebeter sürebin da. Tani onna ti tordu gün men күнүс сыйхатыбын. Кеhe кулубра онна мен кенники те bu быйылгаттан интервальное голодание дейлерин Аллаху билебеппин. Ол тоо мен ол коргуя жактаппын. Интервальное питание ден бәм олардан бердім. Оннукка кирдим. Суккаға хүрбеті 3 час бар. Хүрбеті 3 час бар. Ол хүрбеті 3 часыттан мен ағыз час ахыбын. Онна қайдақ келдіңде. Арай телевизорынан көрелердіқпен тайыланы көддірілдір. Бар хиргин. Оннан тайыланы көрдөрөн баран. Наха чуй манақтары көрдөрдүлөр. Төбін үстен ағайылырдым. Арай ол манақ етер. Мен күнүс 12 часка ахан бүтебін. Туй дем болды. Қайда бұл ки? Бет, хорыға беті де болайық. Хорықтар ұлықты да литтер. Кені ахан бітті. Туй, чоқас көт үйері бітейден. Ота ки әйінеп көт үйері біт. Онна бұл ки хассырда күн тақсыда турар әбіт. Онта ханатып, күн тақсыда болланы че, ағыз 10 час бағаса хүрі бітсетім. Олада кені бары қуғача 16-14 часа хабат әбіт. Оларттан ұтуяр түйінін хөбі біт, ойны хады чүгей бітсет. Ам басты көкір бүтім еті, ол манақтан хағыламыда. Онна кәннеке кәлім, онна тоқтен, төттен кейе хабаппын. Интересно ведь. Хамай қойута хағының 5, и то для меня тяжело. Тойута қына, мен хассырда қысқа хыбын, алата мен төтке бұл кейхенге хылығым. Ол иннегер тугу бар хибин. Только ол торы бер иски, нин серігін нақпына күніс сибин, кейхе ботақ. Иккеттен кейхе бәппін. Дисциплина нырка ведь. Отот этебин тоққа барытыгар дисциплина, мать, порядка ден сугора бәппіті. Онын тоқ барыты дисциплина. Мен этебин әте оғылар бар, студенттер бар. Оғылар, бихи тугу дағаны оғыр баппыт дейбін. Бихи формулар баппыт, қаллаңы көп баппыт, құртопы олырды баппыт. Бары оға бихи дисциплина нады. Бүтте дейб. Эн тәңе кәл, бұл әтілі бит часка рүлелі, әтілі бит күңер. Ол спектакль күнді, концерт күнді көрдір. Әділі бит частан қойы табаққа ден. Діндік қайыбын. Итәқтібін. Валя сөйті лақынды? Әсі көрәтшілерден еті бар тұқылы. Меха көстібет. Марын біле тоқтен... Демарын тоқтен ейпіттері. Кризис тем қайдағай бұл кризис бар доден. Мен болағаны біле аяр творчысы артист бодақ болағын.
Мен артист болбатақпын, мен бу эйгега культура гетигер мен оголору үйретер боллагам ди, жону хергени үйретер боллагам ди. Аха. Онан меха кризистен бу инник өйдөбүл хуак өйтаккана биле мен холубра хорокторун 4 сыл үйретебин, хорокторун 3 сыл, хорокторун 2 сыл үйретебин. Ол тухары кризис келбет өйтаккана Жон улахан жонго курс ытагыт то дебиттер. Индивидуальный ытабын. Былырын групповой курс бага бу пандемия болан зум нөңү багылан үйренен ытпытым айтты билген. Улахан жонго сотору мен бу туак курс таксыга. Эрде усту оңохуллубут курс таксары турар. Видео курс. Үчүгей. Дисциплина бұғылар қайда қынянағаны. Қынянары ұтты кейі ұлақаңға оннан аты хуа қынялан ден ұтты. Бұл ме қыняна олырдығым де құлы бұра. Әйтіне кітары кәпсетен, ипсетен, бұл ме қынялан. Онан бұл үлі бұл қынялан ден ұтты. Үлі бар мен өре көте барамын, онан же мен бұл үлілен, ғылайын ай келбіт күрді қайдар оның қана баппын. Қайдары бәйім әйгебер, бәйім таптыр білі үлі бәр хиджар боламын же білі о, жайме понедельник, о, жай. Қандай тінде қая баппын? Үйре көте барабын. Хачгейде. Ага. Бияха бүгін Сардана Николаевна хачгей колабур көрдөрдөди. Иддә күн үйре көте кылжар, олоқ барта онна берәдектәх. Бу маннык, тоға жетер маннык, тегі күртік барта чөйбай бұхарылақ. Өрхан соғыз өрханы судыргы байтык бахарда бияха колобра тоққа мет кыттары тәрәһеңе кыттары гынар боллаққана сүріне ден білімнен яқыннады. Білімнәк боллаққана уже куттамаққан. Тоқтамды куттамба. Куттамаққан. Оннат тоға мет сағалыр боллаққана саңан бұтан болуқтақ торгучу. Оннаттан үйре көте өй сана әме солтала. Онна қағам бағар, ән сағылыр боллаққана, жоңғы тәр болқан етін аға чүдіген білі қайығын де білі, үйерағын, көтіғын, бұчыр бәті хәргәқ бәт, етінік сәргәқті күджек қанады, кәпсір боллаққан. Дәбілі бұқырдың, мүліманнық, жолық бұтол, тоғыры, ұтуярығын мұт кейі күрді, олақ сыға дейханығын. Потому что бұл кейі саңатыры бол, батақ, қолыбыра бұл радио бол батаққан әйін сағағын әрестібеттер әйін көрілілер. Тоғы хуан бірігін әйін көрін бұл ұлыналылар. Радиоға да бұтя жатын әйге атын жаныр тияққа. Онтон бұл кейіні көріл боллаққыны. Ән тоғы хуан бірігін көріңін ұлағын. Олаты ән туттарын, қаптарын, эмоцияң, бұл илин атағын жеста, бұл қайдаған тұрарғын, тоқтаңыз кәппетең, барты орул ойныр. Ол хаңаре бол бата. Оннаттан жарык олата бәғын көрі өрін яқтақын. Ке сторис детінде қолы бұра. Кыраттан сағалан сториска бән бәғын. Оны хачу сторис олық. Да. Олық сторигінен жарықтанын тойдақына мен онна хамы үшуе ден еті эффективнай. Ән бәғын көрігін істәғін онна бұ мандық кындақпына құғаған әбіт. Мандық той саманалис барар. Сөп. Көстер. Манна Анығызкіге тіннік кыммат әбіт. Да. Манна ыйты килби дәбит. Әһеги уландыга дәбит китә Бурятияга. Уландыға? Бурятияга үйрәнмек китә. Бурятияға оған 6 жыллаққа бітір бітейм. Олтуынан кыратык ақтын ағы қытта. Уланды да. Уланды ден бихи келбек бітер қаддарын чүгейті. Чөба, қуара, толық қаддарын алыммыттым. Онна хебескей кемге білкеллақ бітті. Хеп, келбек бітігер. Хақа херігер манна бұ сақалар олар ден. Қаддары идентификация хоғаты. Хеп. Тоққа барытығар. Арай улану да келбек білі жиелерігер. Ойоғыстыруға, оғыр бүтік бөғаты. Оны мен наға үйір бүтік. Тый, бұ бүрәттір бәлерін кірдік наға да жүгейдік. Бүрәт бұғытынан, ылынан, бұ қайдағары, онтон кыбысты баққа,
Хаттары бу чөй байтык олох тоққа бартыгар бу бурятская орнамен ден. Аны буза, тебле поза диллер, ди буза бөгө. Жыкыржык даганы бу кухнялара, бу огордара, аны туран брахинник болла даганы, отой бәлерин национальный костюмлери кетәгирлер. Оны бие колубра брахинник ол кеңме бие тоқалада ин кеппет етебит. Аддар это биле туара чаманлык. Ари модный хавос инде бит курды. Я билеген Аллахатым болла хака хере колубы. Болбатта. Юбилей болун, туок болун уже мана каладай кетеге, театрга барагын, тагыда хиджагын, этер гыдылы. Этендеги о амбастыкы Бурятия көрбүтүм аны мен. Эти агугон хыллар хагаларныта боллади. Агугон алтага бүтеребит, онна бихи. Темин учуталлар барна хамактанабын. Наха чугай учуталлар götүбэхэн. Олог бу туохам бе эйгени бу бе идени таптырга, идега беринилак боларга. Да наханырыгар ханны көрөммитим мен олог түй бу ханны келдим диактардылы хеп. Ола бир семестр бу олог поста тутату камда камды тугатта олог бай диактардылы. Олог бу тыстакты урдаккынаны хагаттан төрдөнчө кихи отуталта до хастого кимере тыгыр ухур боллади батта. Аны биле тугунан кабаган деме бу курдуго мостанын биреме моста хамса тыхата эми ол кихини бары кынчыры яхын бөгөтө боттакка ола дисциплина үйрөппиттер онна коллективизмге үйрөппиттер. Мен болла билигин оголору этебин эхиги диктер болла хатамын ведущий болла хатамын хамай главное эхиги саңара үйренин. Ваша речь это ваша визитная карточка дибин. Эхиги саңагыт дибин. Эхиги коллективка кире үйреннеккетине, коллективка бу быхары үйреннеккетине, онна бәгыт бу саңагытынан, тылгытынан, өскөтүнен, бу коллективы кытары бир тыл буллаккатына. Де бу улахан эхиси тихигит болар дибин. Эмоциональный интеллект. Оно чувствует, ага. Да. Оны учудаларбын хамактанабын, тойдакына кинлер Аллах бири кыдын хаалык тура этебин разведчиктери үйрөппиттерин күрдө көрөппиттере. Хасыр дагыста да кие оңга келлакпына үйрүбер кине бар этем. Он төрдөн нак кинега дружба деген мандык кинотеатр бар эте. Ура мен бүгүн кине барабын ден. Онна же ити студентны хиджарбыттан мен беременин хачыдык аттары үйрөнмитим. Өрөбүлгө те арай утуябыт аны бияка душ инден уак биги уапсай битер хеп. Толеппыт бар, конечно, толет астахпыт. Ол гына душ инден не куга дейди бит. Банникка уапсай банникка корат баннигер баран хунар этибит. Арай. Ой, однокурсник пыттан ягадде бе майытын дебит майы привет ягадде нахачу майрын билгөрен миппит майы билген Нюрба театргар артистка чөбай бе майы ден чөбай бе каналлар ютубка сака хуриятчыларын кепсәннәрен нахал бага акта үтөләг артистка ол хасырда арай утуябыт кеһе арай биле койут турабыт, онтон же арай банникка барды. Арай банникка барбыдын просто очер ханатыма аю, я мен мандык боллакпына күнүм бүтүүхүк те. Кеһе бидде келдим тугудыгым маты мөрө билбе. Просто хаддары мандык тухаятым нермейдетим онна ханатым. Хасырдалтага турар эбиппин дейтим банникка. Бар банник хеттеттен үлелир. Онна хан алтан арга таксам барабын. Хеттеттен агаскалы хунабын. Агыстан столовой ахыллар. Диетической омна келен ахыбын. Ағы саңар дейкі опсайбар келебін. Ағы саңарттан тоғы саңаргалы таңыспын хунабын. Үйібін тоғы саңарга читанле залға барабын. Онна бастықы тұруқтақпын. Читанле залы хыллытығар. Онтан ахыллар мен бастықыннан ылықтақпын кедеге. Тойдаққына біле өр бағай берелер. Қаз бидді ки биддері кедегел баққын. Онна тоқта компьютер инден олаған интернеттен. О, бартын бейі кенеге аған хурьер болақ бітті. Тоқ бар бұл, курсовой болуын, реферат болуын. Жабанлық литератураны ылары бұд. Турабыт, бастықынан ыллақпына төеккі дылы мен тоққа лорабыт. Читанле залға. Читанле залға ниттен кеhe мен бедемен. Икките кине бар яқпын хөп, кеhe дискотека бар яқпын сөп. Ол күрдік хөпкі тұғыны веремметім студенттер кенте. Аллах, 7 навыков высокоэффективных людей дене әрде аспытавиккен.
Тайм менеджмент. Онно, Учитал бы это. ага. Хватит спать, хватит жрать, тирета, и койка. Үләләң, тирета. Ай-ой. Наха мақтал олақ учиталар бар. Эппетнестяхтик, улсан, улынан, ага, бияха маны колубур балаган, чөй багайы. Олох чейдиларын кәпсетті битти, Коля. Қандара кейі бұл херақ бай олатын континентға бар дейбаққын. Онны ке, наха чейкен, бу Че байтык эсети видеокурскун кирен корёк битти. Ага, карачтер битне мен рабыт. Бу наха чей Сардана Федорова лох легенда булла ди бияха. Эсе көрүн пайда курдук маннык этчимнахтик, бехелейтик. Барытын олох основательно ди, нучалайтакка. Барытыгар маннык эппетнестяхтик сыгыннагар, онан курса олох чей болохтах. Ага. Бияха бириге келбиккер улахан мактал. Коля тердакын ду. Уахан мақтауына кырчыхүләхпит сас май брахнигин санан келебитте. Кратык саңарықытта Лозунг этьен до бахауста. кратчыларга. Биреме май брахан ниган лозунун ду. Лозунда. Просто Қарбытта хаңа тиелікті девиккел, уже майдылар абытта девиккел. Эбетер карачтер битигер анан оннук хлабрадор гоччо аханик. Оте мен лозун эппеппин. Ол гынан баран бұл кихияқа үтүө тыл диен, алгыс диен, те бу мен наха хөбүлүбүн Кулаковская гарбын, Оюнускайы, Алампаны, саха классиктарын оло өрөт утабын. Казбидди студенттар бар, онон мен бу эхияқа, эхи чөй байтык бу атын омук сиригер, бәгыт тылгытын өрөт утан, элдер гытыттан эми үйөребин, астынабын, оннатта бу сахабыт серин тоқ бар, барылоқтоқтыругар, атын кең бу эйгеға олорор эми бир бу хиги бәбит жоммутугар, сақалар бытыгар бағары емете. Алгыс курдук амарақ санағының. Әғарде курдук әяғыз сүрәқтенің. Кенәғыз күтчет кепсәне, қойып күтчет қоғоно, кі соғырыята уолығы тойуға боларың. Үйелерден үйлер көрүйтін, үйері көтүр этөлкілінің, жолгут соргугут тос қойдun, жоллағылық тургурдун, уруй туску болуқтun, айқал айылғат болуқтun. Вай. Олох кире бухатыгар кирерди. Ебандык или берир гына тиим тияттылары эттин улахан мактал. Ага. Эсе даганы сибәстә яхпет тиханы бит. Истәк доробияны багарабыт. Хеп мактала хияка. Чөй байты олар гутугар. Ага. Мактал.